Don't be conformed by the pattern. JCM, don't do things because they are being done. Renew your mindset so that God can bring the perfect and the good ones. Praise the name of the Lord. Turaririkanaga mwaka ucio ni wathira ona korwo ni ndagere uraririkana ru no kuri ungiwainire bado mwaka uyu ni wake rwimbo rwake ni ruo rwamuonia mwagati wake tondu rutire rwekwo challenge rutire kinya rwekwo challenge ni mundu rwimbo ruo rwenyewe ni rwamwiranga mwagati wako tondu ri aikom ni rwimbo rwaruto rwa mwaka na tirweke challenge ri. Bwana Yesu atukuzwe. Muthenya umwe nigetha ndike ndimuhoere muinukeri gwitu gicagini ndonaga andu aria menduka tario me maica maria mega no onaga oguo andu aria menduka giona atiriri to ndarikia cukuru ni mundu egicagi ndeciragia undu ngeciragia auria gugacira kundu kuriku ngioya mbau ciari cia baba kanyumba kari haha itu faraini ri ngeja gwa kaserofu na gutirikiro nderirageria ta kalima gaka akoragwo wa nona duka ithe hathire kalima kawa ya mess riria ndagurire kawa ya mess ngikira na ngereka kalima kau ngiona ni ndatonga ajana nagora ndikagia guoko urenda ki sukari okay urenda ki mugate wajore mugate utonyagira kalima ine kau goka rumweno uyu ungi na tingia kaga serofu ka kwana kaido ko haria ndigagirira indo na haria thutha wa gatukari ngia kagatika hana o ka mbao riu haria shopkeeper arikaragira etereire aguri riu ri kira ndariganagirwo ni atiriri mbao ndina cio tondu gwitu ni kwa mbao misumari ndo ile ya Kariuki witu ngirikia gwaka gicoka rugi ikarathi riu niki kirabatarania ndinaki gira mami atiriri mami ni no nduike mweria munene wa nduka mami edia mburi imwe una ngirisi mami ajiri tatwara wa no ku gathuku o nduka ya mwarimu njakira harina na ni mwarimu kanyumba kwa ikania na maserofu na diagara gona no gatwika shopkeeper because I was conformed to the pattern. Praise the name of the Lord. Sio ungefanya mambo kitofauti mwire mwaka uyu twaingira eka maudu mari ngurani. Praise the name of the Lord. Wacha nimalize na hiki kitabu 2 Corinthians. Taurotera sadi wona kigoco kuhunyuka makageria kurugana icio itamba ya guokona no mwikanie. Praise the name of the Lord. Nitangethie kuu kanitheo bishop ndonaga ta gugukitwo kai wikanie. Praise the name of the Lord. Wikanie. That is how no the renewal of mindset ya bagia ririo kaigua he mutugo we mwenyewe we kuma ni undu waguo no ungitora wendete kuigua o uria wendete kuigua atireke gwire siko kei kai siko gajira ke gwire ona njiri ugo o haga njiri ina meta haha mbere na ndio ni ndakwa na gothi na mbere na gucungia hakoga eo ni njega saruni hinya aburanyamu njikirere nyina mu ugoka ukuhana nguku no ne kwenda wendete akagwire sometimes itikira kwira gore otendete. Praise the name of the Lord. Kuri muthamaki umwe waumire enui akiumaja enui na akiaja guthio atari onake agita ngombo ciake na tondu ciamwira o uri endete kuigua ri agiciuria atiriri murona atia meni hana atia ngombo ikimwe ona tutire tuona thuti teyo muthamaki maniwe humba ni wathera ifathi nake tondu endete kuigua uguo ri riu akiona ona gucera gugu gwake ti gwa bata akiumira kambi
Leo naki agisemania na mugoroki na ni amwe wa itura riu mugoroki akimwira ini ayo kagoro kagaoria mundu ja kimwatigara ari beno mugoroki mundu utake na guo mundu akuri mugoroki ucio ndire na guo koguru kabe ona taita na guo mugoroki akimwira haya ni ukire nacio ona taine wohera thi sometimes let people hit you with the truth. The kado makwirage let people kagwere ona ruo ona o maberuo erotu no ugotaithie. Don't be comforted with a lie, let them hurt you with the truth. Woka okenda koina praise team makwado na mugamba mwega kirireria umoria gwika atia makwire horera haha tukwire no tigonganga ne haone ngiro microphone toto tuikarethi anema yes ono anema bamba keyboard yetire kihutio haria negetha macenjie kama haiwezekani tulia oria atiriri the renewal of my mind yabagia na riri what can I do ndio kona ndoragia kiuria kiu wewe ndako gupapa soto otindio oh how gupapa sono uri kunyo. Praise the name of the Lord. Mwekanie tidwe tokanie mwekanie na mwakoyo angikorwo thiini waku ni hari kamutugo ugo silence we mwenyewe tidwe we mwenyewe wikare ugoigwa atiriri ni dakania muturire wakwa kaundu 1 2 3 4 5 umenye the renewal of your mindset has just begun. Praise the name of the Lord. Aikoga tuvunue onina wikigire wone dinamehutia bas the renewal of your mind has just begun. Tire tigo na thutite muthamaki manewe huba ne wathera ifathi na ketondo ndete koigwa uguo ri riu akiona ona gucera gwake ti gwa bata akiumira kambi ariona ki agisemania na mugoroki na ni amwe wa itura riu mugoroki akimwira ini ayo kagoro kagaoria mundu ja kimwatigara ari beno mugoroki mundu utake na guo mundu akuri mugoroki ucio ndire na guo koguru kabe ona taita na guo mugoroki akimwira haya ni ukire nacio ona taine wohera thi sometimes let people hit you with the truth. The kado makwirage let people kagwere ona ruo ona o maberuo erotu no ugotaithie. Don't be comforted with a lie, let them hurt you with the truth. Woka okenda koina praise team makwado na mugamba mwega kirireria umoria gwika atia makwire horera haha tukwire no tigonganga ne haone ngiro microphone toto tuikarethi anema yes ono anema bamba keyboard yetire kihutio haria negetha macenjie kama haiwezekani tulia oria atiriri the renewal of my mind yabagia na riri what can I do ndio kona ndoragia kiuria kiu wewe ndako gupapa soto otindio oh how gupapa sono uri kunyo. Praise the name of the Lord. Mwekanie tidwe tokanie mwekanie na mwakoyo angikorwo thiini waku ni hari kamutugo ugo silence we mwenyewe tidwe we mwenyewe wikare ugoigwa atiriri ni dakania muturire wakwa kaundu 1 2 3 4 5 umenye the renewal of your mindset has just begun.
Praise the name of the Lord. Aikoga tuvunue udeaga ri die kanie icera riake handu hakanjitirira ruwiri riria ngaigua ni ndekania na ndimwihithe wiki igiri nyone tutirona nake nginyake eire mundu uyu ni tatariceraga nake ugigekania uguo. Praise the name of the Lord. Agone bagio nyua wikanie onina wiki igiri wone dina mihutia bas. The renewal of your mind has just begun. Praise the name of the Lord. Madiko moiga muno wiki atia. These are 5 things that will prove to you that you have renewed your mindset. Number 1, train your brain to recognize false beliefs or negative thoughts. Train your brain to recognize false beliefs or negative thoughts. Are we together? Onia meciria maku kureganaga na morutani na maundu maria matagirire na meciria mugaru. Praise the name of the Lord. He mwanake orokire guku office arajira bishop akorohe kindu gerete kuhurana nakio ni the spirit of masturbation. Arajira emugiete na riu it is in his 4th year. Ramurire kindu kimwe, if you want to stop, renew your mindset na wikanie. Ukonaga man keneweria no ukona defatie kuito kamera rogo igethira ramurire keno guciege atia wikanie. Warn yourself. Renew your mindset and warn yourself. Riria we ukahota John, let me ndageri kuga atia kiundu giti kiu mwendereda. Riria we ukeira this should not happen. Yes, no we kiona we no hoti no ukeira I won't. Digweka. Ukona we na ginya opportunity no ukeira digweka. Bwana Yesu atukuzwe. Nita areas ukinya na ikuru. We na thimo, we no hoti ukaigwa hure. We no hoti, we na opportunity. No kauga I warn myself. Riyari kagwekeka when you will personally we mwenyewe warn yourself. Ukona viure hiya nilio riri riri haha nyegirire boxi onarori ya deha no ukeira no orozi yake okinye how now the renewal of your mindset has started working in you. Itabatereri grabbing the personal power. The personal power. Ukagia ohoti iguru ria ri hiyo ngehota gwika. Are we together? Baithero kahara biyo, ukahara baithera biyo. Ukahara wasawa kona message ya mitosu. Sasa mrembo. Kamucokeria poa. Kuja green spot. Room 103. Na ndawikiria 5k cia maguta. Ukabo kamucokeria 5k. No come right now. I can't make it. Lakiarigo kewe ekuri darumure kiarigo ria gweka. Ni ahoere kwa inuke. Are we together? You have the opportunity to do a negative thing, but you choose to stay with the positive attitude. That is the renewal of your mind. Be positive minded this year. Ado makaria oru haria. Ona magagucambia no kaigwa we no hoti wa gucokia no ukerorera. Ni ndamenye ndiratoririe Ndaimono emwe ya gucokagiria andu. Ko ici mararumana makaria ndirora ire atia. Ni ndamenye hero homwe ndirekirwo ni Ngai wa gukiraga. Ni thiku cikinya ndirarigwo ka nini. Thiku cikinya ndirarigwo kinyo
Muthenya ukithiro ni ndekite ati ni ndeka uru guikarira gaburi gagaga riu ndetere waku we akaga guikarira no ngoro ni tene ingiratekirie uguo no riu ndegwire na ngoro ndeterere ithe aku we akaga guikarira kau ai kuri ona ngwenda guikarira no matire mamwakira ni guikarira tiri. Bwana Yesu atukuzwe. No ukerorera tu kau ne kana imono kamwendera atoririe. I have power, personal power over social media. Ni tene ndungira hutiri ukiandika uguo ndi hau comment ini na kokaga screenshot kaga thread riu ni tha ici kwaja thimu ndirona kwandikwo kaundu ka ngoni ngetuona ndinona nigetha ndorie ndaimono ere ya gutura tu riu nigetha utorie ndaimono eyo ikugiaga ri hinya uria ukugia thiini waguo ni gukaria uria kwiraga wike rumendaga mutinde mukigucania ugu mutinde mukigucania ugu na riu nie ndi bishop no uria muragucania nake ena guku kibira. Are we together? Don't be easily pulled tukagucio na ihenya in the negative direction when you can step on the positive direction. Bwana Yesu atukuzwe. Ye utido kirumana nake to neraga gutumira fithi ya mwana ndurihire mwana na maisha mathi na mbere mutida mukirumana wetagwo maritwa ni tondu wa cukuru nathari PP2 ciringi 4,000 ndurihe witure na thayu ndureke atore na kuiguaga uru arigagwo ikaiki mundu giathire wega atia no watinda hau akuonagia I had power over you niki akwagagira itio tondu kila kindu ebutu mathau mtoto anataka samaki leo na tia teduri no kwenda urenda murwe. Don't be mudslidden tiga kurira mwana thamaki no rumire ho no rire ho reke gutukio na mutariti arigwo kaiki mundu gikionire mundu ungi ona mwacemania muonie we sawa hari muthuri thiguku aracemania na ex wake supermarket na tondu ex wake ni amuthirikagia muno na kandi no ndiri yagia mundu ikimenya we gukuonithia ni ndagira mundu guku supermarket igithie kio ya diaper ikio ya nan ikio ya tuminyonyo tuindo twa mwana tuothe na igithie thutha wa ex wake kurihira ho na kiruga uguo ex aroraga diaper uguo akainama ni tondu yarenda kumuonia ni ndirithi uguo reciragia. Usikubali mtu yote akudharau. Riu kande ni hindi rakiendia indo icio andu Ngai ndi arendia na arendia na bei njega mundu ngenda diaper na munyonye kandu njui cirendio no ni approve the point yake usinidharau. Na huu mwaka in renewal of your mindset usikubalie mtu yoyote akudharau. Usikubalie mtu yoyote akubebe kama kitu kisichofaa. Mwaka huu prove your value to them. Prove your value. Heri okone handu magweterere ndukahathie. Prove your value. That will show you that you can control the negative thoughts. Number 2, replace lies with truth. Really kora ne waragia ma ukamenya you have renewed your mind. Andu angi matikaga muone undu wondu ungi ni maheni tu. No menya maheni ni murimu. Na nikimona nginya bururi ukwe mundu tangihona. Arwarire biu maheni. Kila kindu aria ni gutuheni. Tondu ni undu tonyaga thiini waku. No riu wekora ma ni uma na chance ya kwaria maheni. Wekora ne waria ma no matter the cost. You have renewed your mindset. Praise the name of the Lord. Ndio wekora no wekaja. No aria ma. Talk the truth no matter the cost. Aria wetuma where you are a subject of truth. Ona wina chance ya kuhenania, speak the truth. Aja kweruta oguo tondu menye the more you teach yourself how to lie, the more it becomes a personal behavior and a disease. Naria mwisho ni ndi muratana ni ndiraga nene hindiki murato cio wakwa ndari ajira ma hindi cio thajiraga maheni taru ni ona ajitete na ndiraya arajira atiriri ati kwina ki mutambo ambiriirie ati wa deposit giriga na rimwe ri ni ukuheo handu urirora uria mbeca cia kuira mbata ati ici cia batari uka withdraw
ngimuria ura withdraw atia akija atiriri etera thiko igire ni hindi uhoro so withdraw ureko no mutambo already ni mumu na kanyonia laptop nyaku roro kanyo nta withdraw no ni gwikirite ngiri ani manyo tunya muturamba toguo kaja tha ciru ni cia batete ciringi 80 kamuri na hinda rigana yani atuya ndari ndwari ajira wa ma riu nginya ngejira niona rira ngero ni akwite ni ngamba kumera mwetererai mutika muthike wiki ici ni aragia. Just speak the truth. Ona wina mweke wa kuhenania, speak the truth. Inawasaidia hii. Number 3, study and meditate